Aing kita ngaladon cau di kieu nya benjol ka kamari doang paeh lah. Marieu. Woi, Cong, sia keur naon di dinya? Ya balas dendam. Nah saha? Nabrak aing Saha nabrak sia? di tome. Ayo sade. Geus ya ulah loba tanya aing kali itu. Sabora tah geus sira ka itu sia. Amat aja. Ruangan naikkan bae motor. Susah aja. Berapa awas sih udah naik. Susah aja. Tome aing minta hotspot. Benjol sama. Kamil kebiasaan motor speed tinggalkeun. Eh, Mang, saya kenapa? Mau isi benjol aing. Benjol. Oh, Lain geus Ayo. geus eueuh. ayo tadi aing panggil di situ di jalan. Di jalan mana? Di situ kok motor kayak kepikiran. Kan bener emang ini aja. Iya, kan. Oh, bener ya. Oh, mau. Cik Omah tuh yuk. Ayo Jangan coba baik. yuk. Jangan baik. Buang sih aing mungkin. Ya, jangan mah. Nih, coba nih. Di blokan. Ini sekarang ditangkap ke deh. Oh, tanah motor aing ai. Ada mana mau? Di benjol bener. Di benjol. Benjol. Jangan baik. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Woi, Cong, kan sih masih di dia keneh bae. Aing masih dendam masih tome. Bisa maafkeun bae, sia balik. Ulah ngaganggu budak teh. Balik bae nya. Geus atuh aing ditip motorna bae. Oh, nges, yang di bikin gimana? Oh, Cong si mau motor. Ini motor saha deh nu dibawa ku mana ini? Ribet. Anterin heula lah, Wei. Ih, kok Mang, motor sia. Mang, jalan motor si Tome. Wei, motor urang aya di dia, Bang. Aing di nyawa tadi Tan di mau ya? dia, nu mana pocong. Oh, benjol meureun mah. Oh, sana Lu potongna mar kuari. ngecip iya ku aing geus diusir tadi. Oh, Kita balik, kita balik. Ih, gagah amat sorangan. Bukan modal nih. Iya, tuh urang bawa ilmu ngusir setan. Ih, cakep.